Makuru agezweho nonaha yihutirwa cyane. Ubu tuvugana ibintu bibaye bibi cyane ku butaka bw'u Burundi. Ni ibintu bisa naho bitunguranye cyane. Muri Etat Majoro y'igisirikare cy'u Burundi cyamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane mu nama ikomeye imaze guterana kakanya, ariko rwabuze gica. Baraterana hejuru, abofisiye bakuru n'abatoya, abajenerali bakuru basa naho bamaze kwinubira imyanzuro ikomeye cyane ya nyiricyubahiro Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Kugeza kuri ubu ngubu iby'abasirikare b'u Burundi bamaze gutikirira ku butaka bwa leta ya Kongo bimaze kumugeza kure, kugeza ubwo uyu mugabo benshi bari kuvuga ko asa n'uwicariye intebe ishyushye. Inama y'igitaraganya y'abasirikare bakuru biganjemo abasenior officers gusa ndetse n'abakuriye amadepartement atandukanye mu nzego za gisirikare bose bateranye, ndetse na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi abicaye imbere kumuhata ibibazo bimwe bitabonewe ibisubizo, ndetse no kumubaza icyo atekereza ku hazaza h'igisirikare akomeje gutsembera ku butaka bwa Kongo. Ibi ni bimwe mu bibazo byaburiwe igisubizo. Bamwe bati uyu mugabo yari akwiye gusohoka muri iyi nama atakiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Aya namwe mu magambo yagiye akoreshwa ndetse ahumvikanye gusakuza bitandukanye n'inama zari zisanzwe za gisirikare, kubahana ndetse no kumvikana bisa naho byari ibyabaye ibyiyanga. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi ariho igitutu gikomeye cyane nyuma y'uko yamaze no kongera bamwe mu basirikare bapfiriye ku butaka bwa leta ya Kongo amapeti ngo mu rwego rwo kubaha icyubahiro. Nyamara bano bamubwiye neza ko iki cyubahiro ntacyo kivuze ku miryango y'aba biciwe ku butaka bwa Kongo mu ntambara igihugu cyabo cyajyanywemo ku bwende. Ibintu birakomeye cyane. Inama ya Etat Majoro ishobora gusiga umukuru w'igihugu cy'u Burundi abashije gutembagazwa ku butegetsi, dore ko yongeye no gukoresha iyi mvugo aho avuga ko hari bamwe mu bayobozi ndetse b'inzego za gisirikare batamukunda bakomeje kumugambanira. Yongera gushimangira neza ko bashaka kumutembagaza ku butegetsi nk'uko abivuga. Ibintu birakomeye rero, ndakubwira byinshi cyane kuri iyi nkuru ibereye muri iyi nama yari ihuje inzego za gisirikare n'umukuru w'igihugu ndetse n'abashinzwe umutekano. Bisa nkaho yari igamije kurebera hamwe ikibazo gikomeye cyane cy'ingabo z'u Burundi zikomeje gutikirira mu Minembwe na Mikenke no mu bindi bice byo ku butaka bwa Kongo, ariko bije kurangira mu by'ukuri umukuru w'igihugu cy'u Burundi atabashije gusobanura ibijyanye n'ibyo yabazwaga. Ibyo benshi bavuga neza ko yashoboraga no guhita yeguzwa ari ibishoboka, cyangwa se kaza gushyirirwaho indi mirongo mishya ntarengwa, nubwo bisa naho bigoye. Ibi ndabikubwira, ariko ndahita nkugarura no ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hamaze kumenyekana akayabo k'intwaro zatwikiwe hariya neza mu mujyi wa Baraka, nk'uko ibingibi byatangajwe ku munsi w'ejo ubwo igisirikare cya MRDP kirwanaho ndetse na 23 bemezaga neza ko bahanuye drone ebyiri ndetse n'indege za kajugujugu ebyiri z'intambara hariya muri territoire ya Fizi hariya mu mujyi wa Baraka, aho bivugwa neza ko hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Ibi ndabikubwira, ariko sinabura kukubwira n'ibiri kubera Mikenke na Minembwe. Ibintu ntago byoroshye na gatoya. Reka duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane. Inama rukokoma, inama yashoboraga gusiga umukuru w'igihugu cy'u Burundi atakicaye mu ntebe yubashywe kurusha izindi kuri ubutaka bw'u Burundi, intebe nyine y'umukuru w'igihugu. Ibibazo by'urufaya byiganjemo ibiremereye cyane, ibikomeye, nibyo bamwe mu basirikare bakuru bakomeje guhata uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu nama ikomeye cyane y'abashinzwe inzego za gisirikare ndetse n'umutekano kuri ubutaka bw'u Burundi. Bongeye kugaruka no ku kibazo cya Red Tabara, umutwe urwanya leta y'u Burundi wamaze kwisuganya. Bavuga neza ko bangiwe gutaha n'uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi, ngo bagomba gutaha ku mbaraga. Mu kureba baje gusanga Red Tabara ifite imbaraga ndetse na bimwe mu bikoresho bikomeye, kuko imaze igihe kinini cyane ikorera imyitozo muri iri shyamba rya Kibira, kandi n'abarundi barazi neza Uburundi aho banyura ndetse n'ibyaborohera. Ibi byose bikomeje kugenda bituma umukuru
w'igihugu cy'u Burundi adasinzira. Benshi bakomeje guterwa ubwoba nuko hari abasirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi bakomeje kuvugwaho ko bashobora kuba babarizwa muri Red Tabara mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, bagakomeza no kunyuruza bimwe mu bikoresho bya gisoda bikoherezwa muri izi nyeshyamba. Ubu tuvuga n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi we yakomeje kugenda hatwa ibibazo ndetse yerekwa ko ibyo yakoze ari amakosa akomeye cyane yo kohereza abasirikare b'igihugu cy'u Burundi mu ntambara, akaba ari naho bakomeje gutikirira, maze bongera kumwibutsa neza ko kuba yafashe umwanzuro wo kuba yaha amapeti abiciwe kuri ubu butaka mu minsi ishize bitaza gukuraho agahinda gakomeye cyane k'imiryango yabo ndetse n'igihombo igihugu kiba cyagize kuba igihugu cyakisanga mu ntambara nk'iyi ngiyi kitagizemo uruhare, ariko ku bw'inyungu z'umuntu umwe cyangwa babiri bikaza kurangira urubyiruko ruri mu ngabo z'igihugu zihatikiriye. Ubu tuvugana rero bamwe bavugaga neza ko inama itaza gusiga umukuru w'igihugu cy'u Burundi amahoro, ariko bisa naho bitararangira kuko bamubwiye neza ko hawa amasaha ari hejuru atari hejuru ya 24 kugira ngo aze kuba yatanze bimwe mu bisobanuro bw'ibyo yasabye, nyamara mu gihe ataza gutanga ubusobanuro bufatika uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ashobora kuza kwisanga ababo mu nzego za gisirikare ndetse n'inzego z'umutekano basa n'abarakaye takiri kumutinya nk'uko bisanzwe, bakomeje kugenda bamubwiza ukuri, bashobora kuza gufata imwe mu myanzuro ikomeye. Ibyahise bituma benshi bemeza neza ko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi asa naho yamaze gushyiraho ingamba ze z'ubwirinzi ku ngoro y'umukuru w'igihugu, ku nteko ishinga amategeko ndetse n'ahandi hose. Bisa nkaho umutekano wakajijwe, abaharindaga bikubye hafi kabiri. Benshi barakeka ko uyu mugabo ari kwikanga igisa nka kudeta. Ibi rero ntacyo byaza kumufasha cyane kuko bivugwa neza ko no mu nzego za gisirikare zose, hera ku basirikare bo mu kubarinda umukuru w'igihugu ugere ku barwanira ku butaka no mu kirere ndetse n'abandi bose, habarizwamo benshi batari kumva iyi filozofi y'umukuru w'igihugu cyabo, bakomeje kugenda bumvira bamwe mu bajenerali ku butaka bw'u Burundi bafite kuba bagerageza guhindura iyi filozofi yo kohereza abasirikare b'u Burundi mu mirwano ku butaka bwa Kongo. Kuri ubu Burundi bukomeje kuba kabarore ndetse bugasebera kuri ubu butaka ku buryo bukomeye cyane. Bamwe baremeza neza ko ari bimwe mu bihe u Burundi bwabayemo bibi, ariko kandi biteye kugeza kuri ubu. Ibi byose biri kwegekwa ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, benshi bakomeje kumufata nkaho ari we waburijemo ibiganiro by'amahoro, akaba yarongeye gutuma umuriro waka, intambara zikaba zongeye kuba zifata urundi rwego. Uyu mugabo yananiwe kubahiriza amasezerano yasinyiye i Washington, aya benshi bavuga ko ari nagiye kumukoraho kuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga neza ko ibyo Tshisekedi yasinyiye yasaga n'ubatesha umwanya, yageze i Kinshasa agashaka kubihindura ndetse kugeza na n'ubu nta na kimwe yigeze akora. Ubundi bikavugwa neza ko hari n'amasezerano yasinyiwe i Doha muri Qatar, ubu nayo akaba nta na kimwe kigeze cyubahirizwa, n'ibindi byinshi cyane bigaragaza ko uyu mugabo utetse igihugu cya leta ya Kongo akomeje kugenda yirengagiza ibijyanye n'ibiganiro by'amahoro, ahubwo akashyira mu bikorwa inama agirwa na Perezida w'u Burundi. Kugeza kuri ubu nawe watangiye kugenda atakambira 23 ku basirikare be yamaze kugenda icakira. Ibi ndabikubwira cyane nanone, ariko kandi ndakujyana za Masisi. Ahangaha Masisi hakomeje kubera ibitendo bikomeye cyane. Ingabo za leta ya Kongo zirimo ziraboroga zitabaza nyuma yo gutwikirwa ikigo cy'imyitozo ndetse icyafurwaga nk'ishuri rya gisirikare. Ubu ngubu hamaze kugerwaho indi nkuru ikomeye cyane iri guturuka Masisi. Ibi ndabigusobanurira cyane nkubwire uko byifashe muri iyi mirwano. Reka twinjire gutya, reka mpere kuri iyi nkuru ikomeye cyane iri gusobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ibiri kuba kuri izi ngabo za leta ya Kongo. Ubu tuvugana bamwe mu basirikare babarizwa mu itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abarenga 15-16 bamaze kwitaba Imana, ariko nanone benshi bari kwibaza ku cyatumye abasirikare bapfa uru rupfu rutunguranye. Bamwe batese igisirikare nk'iki ngiki
gikorera mu murwa mukuru Kinshasa nta bwirinzi bashobora kuba bafite ushobora guhangana na drones cyangwa se n'ikindi gishobora kubatungura. Abantu benshi bakomeje gukomprima ko aba basirikare batunguwe mu buryo budasanzwe, ubundi ntabwo bishoboka cyangwa ngo bibe bisanzwe kuba drone yaza kurasa aba basirikare aho baherereye, ndetse bitewe n'aho kampu yabo iri n'abarinda umukuru w'igihugu n'umuryango we abasanzwe bitwa aba Republican Guard. Ubu tuvugana nibo bamaze guhura n'uruva gusenya. Aba basirikare amakuru aramenyesha ko batunguwe, ariko ibi si byo biri gutera inkeke, ahubwo wakoze ibi ngibi ni ukomeje guhigishwa uruhindo. Bamwe baraca amarenga bavuga neza ko ari M23 yaba yohereje iyi drone, dore ko yagaragaje neza ko ifite gahunda yo kwerekeza mu nkengero za Kinshasa, ariko nanone abandi bakerekana neza ko iki gisirikare cya M23 gishobora kuba nta ruhare cyabigizemo, nubwo benshi batari kubyemera uko. Ubu tuvugana biravugwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo nabo ubwabo basa n'abamaze kugenda basubiranamo nyuma y'uko hamaze kugaragara igisirikare cya leta ya Kongo gicikamwe ibice bimeze nk'aho ari bibiri. Bamwe kugeza kuri ubu barashyigikira Perezida Tshisekedi, abandi bakavuga neza ko yakaba yava ku butegetsi ibyari kugerageza byo guhindura itegeko nshinga kugira ngo yongere kwemererwa kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ndetse na manda maze zose nta na kimwe yigeze azikoresha. Bamwe baravuga neza ko ibi ngibi bitari bikwiye cyane, ari nayo mpamvu bivuga ko bakomeje kugenda bamutega imitego, ndetse bakagenda bagerageza gukura mu nzira abo yafataga nk'inshuti magara aza akadasohoka za hafi yiwe. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda havugwa ikimeze nk'aho ari umwuka mubi mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragaza neza ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo bari kukivugaho koko ari ukuri, cyamaze gucikamwe ibice, ariko nanone benshi bakibaza uko ibi ngibi bigera i Kinshasa mu barinda umukuru w'igihugu. Ubu tuvugana M23 ntacyo irabivugaho ngo yemere ko ariyo yaba yakoze iki gitero, dore ko bamwe banavuga neza ko ariyo yakoranye n'abahafi bashaka kubirindura Tshisekedi. Ibi turakomeza kugenda tumenya uko biza kurangira, gusa kuri ubu ntabwo byoroshye, ahubwo Masisi rero hakomeje kubera ibitendo bikomeye cyane nyuma y'uko hatwikiwe ikigo gikomeye cyane, ndetse ikigo gifatwa nk'aho ari ishuri rya gisirikare neza neza. Nanone hongeye kumvikana ibiturika biremereye cyane mu mujyi wa Baraka, ndetse hano muri teritwari ya Fizi, aho bivugwa neza ko ingabo za Kongo zongeye gutungurwa mu buryo budasanzwe. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yigeze guhamagara General Sultan Makenga amubwira ko bakora ikimeze nka swap cyangwa se diru isa niyo guhererekanya imbohe z'intambara, ndetse uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yari yemeye kugira ibyo agereka birimo n'amafaranga kugira ngo igisirikare cy'u Burundi kibe cyabasha kubona abasirikare benshi. Imbohe z'intambara zafashwe na M23, ariko biza kurangira bidakunze. Ubu rero yongeye guhamagara kuri iyi nshuro, arasaba iki? Ibi turabifite cyane muri izi nkuru ndabikubwira uri buze kubisobanukirwa. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abarundi bongeye gusumbirizwa mu bice bitandukanye kugeza ubwo perezida w'igihugu cyabo yatangiye gufata telefone agahamagara asa n'ugura inzira, asa n'usaba imbabazi, nyamara uyu mugabo yongeye kwisama yasandaye. Yes, nibyo koko, ni ibisobanuro bikomeje kugenda bitangwa, ndetse ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi. Ubu tuvugana hari abasirikare benshi cyane bamaze gupromotingwa mu rwego rwa gisirikare, ni ukuvuga neza ko bongerewe amaranka cyangwa se amapeti, ariko icyatunguye benshi cyane ni uko perezida w'igihugu cy'u Burundi yafashe uyu mwanzuro, ndetse akawufata ari uko abasirikare be bamaze kwitaba Imana. Abasirikare bamaze kugwa minembwe na mikenke muri iki cyumweru gitambutse ni benshi cyane, ariko kandi harimo bamwe bafite amapeti by'umwihariko ya hafi ya senior officers ndetse n'aba senior officers bagiye bagwa muri iyi mirwano muri iki cyumweru gishize, dore ko bahatikiriye ari benshi cyane. Uyu mugabo utegetse igihugu cy'u Burundi yigiriye inama ikomeye, benshi bavuga neza ko n'ubundi ntacyo biri bufashe aba bamaze kwitaba Imana. Aba basirikare bamaze kwitaba Imana
bose yabahaye icyubahiro ngo abafata nk'intwari nk'uko yabyitangarije we ubwe nyirizina. Avuga ko abasirikare yabafashe nk'intwari ndetse abongereraho amapeti. Nubwo ibi yabikoze ariko hari na bamwe imirambo yabo itaragera ku butaka bw'u Burundi cyangwa se ngo babe bashyingurwa ahandi aho ariho hose. Iyi ni inama perezida w'igihugu cy'u Burundi yigiriye nyuma y'uko amaze kubona neza ko bari kumushyiraho igitutu cyo ko atita ku basirikare be ndetse ngo abaha agaciro ibyo bakeneye ndetse n'abaguye kuri ubu butaka ngo babe bashyingurwa mu cyubahiro. Ibi benshi bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yabikoze asa n'ukwiyerurutsa. Abarundi benshi cyane ntabwo bemeraga ko ingabo zabo zirimo ziragwa kuri ubutaka bwa Kongo ku rwego babibwirwaho. Ibi byabakanguye ndetse bavuga neza ko niba perezida w'igihugu none hari kwemera ko abasirikare be nawe bari gushirira muri ibi bice byo ku butaka bwa Kongo aho bari guhangana na M23 na twirwaneho, ari ibintu byamaze gufata urundi rwego. Abarundi bisa naho ibyo kubabwira ko wahaye amapeti abamaze kwitaba Imana ntacyo bibabwiye na gato. Bavuga ko wari ufite uburenganzira bwo kutabohereza muri iyi mirwano nyamara ubikora nkana kubw'inyungu zawe. Ibi rero nibyo bikomeje gutuma abarundi bakomeza kugenda uyu mugabo bamucaniraho umuriro ku buryo bukomeye cyane. Perezida w'igihugu cy'u Burundi butuvugana yabuza yacira n'ayamira, bisa nkaho ibintu biri kumubaho ari ibintu by'ibitangaza cyane nyuma yo kuzamura aba basirikare ndetse akivugira ko bagiye nk'intwari. Nyamara bamwibukije neza ko hari abandi benshi cyane bafitwe na M23. Hari indi mirambo myinshi cyane ishyinguwe mu byobo bisi mva rusange, nyamara nta mva rusange zirimo ahubwo ni ibyobo byacukuwe byo gushyiramo iyi mirambo kugira ngo ireke kugenda ibangamira abaturage batuye kuri ubutaka bwaberagamo imirwano. Ibi byose bamwibukije, bamubwira neza ko ibyo ari gukora bisa no kwiyerurutsa, kandi bamwibutsa ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi bifuza atari uyu ukora ibijyanye no kuba yacuruza abasirikare b'igihugu. Ibi rero kubimubwira umukuru w'igihugu arimo arongera kwiyamamariza gutorwa mu matora ateganyijwe ku butaka bw'u Burundi mu gihe gito kiri imbere, bisa nkaho ari ukuza kumwereka neza ko batamwishimiye. Ubu tuvugana rero ingabo z'u Burundi zikomeje zo kugenda zigaragaza imbaraga ariko zitari nyinshi uko zikomeje gutikirira kuri uru rugamba. Ibintu bisa naho byakomeje gutuma benshi cyane bibaza ku migambi y'iki gisirikare. Ubu tuvugana ariko ingabo z'u Burundi nazo zongeye kuba zimenya amakuru ko perezida w'igihugu cyabo nawe ari kubona ko ibintu byamaze kurenga ubwenge bwe. Ni mu gihe perezida General Evariste Ndayishimiye yongeye gufatwa telefone ye agashaka uko yavugana na General Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultan Makenga. Ubu tuvugana wamaze kuba avugana na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi wakibaza ngo arifuza iki? Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yongeye guhamagara asa naho arimo aratakamba yinginga cyane, arimo asa n'usaba M23 ko bagira ibiganiro bagirana akaba yahabwa imbohe z'intambara. No kuvuga ko ari abasirikare b'u Burundi bafatiwe muri iyi mirwano mu bihe bitandukanye, ariko bivugwa neza ko M23 ishobora kuba yamaze kumutera utwatsi, mubwira neza ko uretse n'abafashwe ndetse agifatwa n'abandi. Ibintu bisa naho byagaragaje uyu mugabo w'igihugu cy'u Burundi utetse igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda abona neza ko nta yindi shuwa. Yamaze kubibona neza kuri urugamba basa n'abarutsinzwe, arimo aratakamba ngo arebe ko ingabo ze zafatiwe muri uru rugamba zaza kurekurwa. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye guhura n'uruva gusenya. Ni ukuvuga ntibari bonyine, bari kumwe n'ingabo z'abarundi. Ubu tuvugana imirambo ni myinshi, imbunda zikomeye cyane zirimo izo twirwaneho bano basore b'abanyamurenge bamaze guhimba izina ry'Indyabarundi ko ariyo yabamaze ndetse yakomeje kugenda ibarimbagura cyane. Niyo yifashishijwe ndetse n'izindi ntwaro ziremereye cyane mu kwararika abasoda b'u Burundi igisirikare cya leta ya Kongo. Amapeti akomeye cyane bamwe abaturage bakunda kwita b'abanyenyeri, ni ukuvuga ni abasenior officers guhera ku ba second lieutenant, nabo bongeye kugwa muri iyi mirwano. Ubu tuvugana bisa naho Minembwe yongeye kunyerera nk'uko bagiye babikoresha. Abaturage batuye za Minembwe na Mikenke bavuga ko Minembwe hanyerera bitewe n'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bahazaga mu mirwano, abenshi batahavaga.
ubu tuvugana inkuru y'akababaro yamaze kugera i Bujumbura na Gitega, inkuru y'akababaro kandi yamaze kugera i Kinshasa ndetse n'ahandi. Tshisekedi yaba afite abasirikare bakomakomeye, bose basa n'aho bamaze gucika intege bakimara kumva iyi nkuru. Uribaza ngo byagenze bite? ni operasiyo karabutaka, operasiyo kirimbuzi, operasiyo uruziramire, operasiyo idasanzwe y'igisirikare cya M23. ni operasiyo kandi yakozwe mu buryo benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya M23 uburyo cyayikozemo ari uburyo budasanzwe, ku buryo bisa naho bizagora uwo ari we wese uzagerageza kongera gukora ubu buryo, kuko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta y'u Burundi bamaze kwararikwa mu bice bya Irundu. Niho hamaze kugaragara imirambo irenga 62. Ibice bitandukanye byerekeza Puezero, abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo imirambo yabo ntiyabashije kubarwa kuko ni myinshi, yivanze n'abazarendo bo bahatikiriye cyane. Ibi byose byabaye nyuma yo ku gisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze kunoza umugambi n'ingabo z'abarundi, igitero gikomeye cyane bari bagiye gukorera iminembwe neza bivugwa neza ko cyari cyo kurimbura ndetse bagatsembatsemba, maze abatuye minembwe bakaba amateka, n'izi ngabo za twirwaneho zikameneshwa tombe igahitiba. Ariko ntabwo byabakundiye cyane, intare za Sarambwe zaje kwifatikanya n'amadu babasha guhagarika iki gitero, ariko kugihagarika ntibyari bihagije. Aba basore basa naho bari bafite umujinya udasanzwe, bakubita batabariye, bakubita babaga, bakubita bakuraho, ndetse basa naho batanga isomo rikomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi. Ubu tuvugana imirambo irimo iragaragara ni myinshi, amaraso ni menshi hasi, ibintu birakomeye. Abasirikare b'abarundi basigaye basimbutse kuri uru rupfu cyangwa se kuri iki gitero babashije kwirukanka amasigamana, na n'ubu baracyatorongera mu baturage, aho abaturage nabo bari kubaha induru kugeza ubwo bafashe umwanzuro wo gukuramo impuzankano ya gisirikare bakagenda bikinga ku tundi twenda babonye kugira ngo babashe kuba babona agahenge. Ariko ibi ntabwo bihagije. Ni inkuru ikomeye cyane yaje kuvugwa ubwo wari uyoboye urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi yaje kwicwa rugikubita, ibyaje gutuma communication ndetse n'abakamandazi bari bari kuri front line baza kubura oda cyangwa se ubaha amabwiriza mu kugerageza gukora ibyo bashaka, ndetse bisa nkaho nta communication. Niho byaje kuzambira abarundi abadede, mbega ngo baracucumwa. Niki kiri gutuma leta y'u Burundi, leta ya General Evariste Ndayishimiye ikomeza gutsimbarara, igakomeza kurunda abasirikare kuri ubutaka bw'u Burundi, mu gihe mu by'ukuri babona neza ko bisa naho byagoranye. Benshi baremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi ibyo kiri gucamo ubu ngubu bisa naho ari ibintu bitigeze bibaho. Umubare bari gutakaza ni mwinshi cyane, bitandukanye n'ikindi gihe. Ibi rero biraza kugenda bigaruka kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, Son Excellence, wamaze gusa naho yerekanwa nkaho ari umwe mu bantu bakomeje kugenda batikiriza izi ngabo kuri ubutaka, bitewe n'ibyo yavuganye na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana amabaragisi atandukanye y'ingabo z'abarundi ku butaka bw'u Burundi, benshi bakiriye inkuru ariko bumva ko ari ibintu bidasanzwe. Bivugwa ko aba basirikare batangiye gukora ikimeze nk'aho ari imyigaragambyo mu buryo bwa discipline. Imyigaragambyo bari gukora si yo kujya mu muhanda cyangwa se ngo barase mu kirere, ahubwo benshi bavuga neza ko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bamaze kumenya ukuri ko bacuruzwa kuri ubutaka bwa Kongo. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi nawe ubu asa naho yicariye intebe ishyushye, kuko imipango ye yose yamaze gupfuba, dore ko yari yamaze kuzuza umugambi n'izi ngabo za Kayumba Nyamwasa nazo ziri mu zaguye kuri uru rugamba, izo bise P5 bashaka guha igice cya Minembwe ngo bakazajya bagikuriramo imyitozo bakakigiramo ibirindiro, ariho bazaturuka bajya guhungabanya umutekano w'ibihugu bitandukanye harimo ngo n'u Rwanda, nubwo bisa naho bigoye. Igisirikare cya leta ya Kongo rero ni kimwe mu cyatakaje abasirikare benshi cyane muri ibi bice. Niho benshi bavuga neza ko ibi byo gutakaza ku ngabo z'u Burundi na Kongo byari bisanzwe, ariko abaturage bo ku butaka bw'igihugu cya Kongo batangiye kuvuga neza ko ingabo z'abarundi n'ubundi zashiriye hano. Ibisa naho batangiye kugenda babyishimira ndetse bazishima hejuru, aho bazibonye bakomeza kugenda bazishotora. Gusa i Bujumbura ho bisa naho bitoroshye.
perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuza gutanga ubusobanuro buhagije ku bijyanye n'aba basirikare b'igihugu yamaze kohera mu mirwano maze bakaba bakomeje kugenda bahashirira. Umutwe wa 23 wakomeje kugenda utsinda Tshisekedi mu buryo bwa politiki ndetse no mu buryo bwa diplomasi, ariko kugeza kuri ubu ngubu bisa nk'aho izi ntare za Sarambwe zamaze kwerekana neza ko amazi atakiri yayandi. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gikorerwaho maji zikomeye cyane kugeza ubwo ubu ngubu bamaze gutsindwa ku bijyanye n'urugamba, bamburwa ibice, ariko mu bijyanye na politiki na diplomasi bisa nk'aho ho batakaye cyane, kuko ubu tuvugana ibihugu bikomakomeye birimo Qatar, Leta z'Ubumwe za Amerika, igihugu nk'Uburusiya byamaze kumenyekana neza ko ibi byose biri nyuma ya 23. Ibi kandi byashimangiwe inshuro irenze imwe ndetse inshuro zigera kuri 3 n'umuyobozi ukomeye cyane mu gihugu cy'Uburusiya, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov, aho yavugaga neza ko abona leta yigenga ya 23 niba Tshisekedi yarakomeje kwinangira umutima wo kuba bahuza force ndetse bagahuza ibisirikare bakubaka igihugu cyabo. Ibi byakomeje kugenda bigarukwaho mu masezerano y'Doha, amasezerano yagiye abera mu bice bitandukanye, ariko abenshi bahuriza ku kijyanye n'imbarutso ikomeye cyane ari uko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubu ngubu ibijyanye n'amasezerano ya Washington byose n'ibindi yagiye asa naho abisiribanga, bikaza kuba byamugizeho ingaruka zikomeye cyane zo kwisanga 23 yamaze kumufatana imyanzuro ndetse yahawe uburenganzira bukomeye cyane. Ubu tuvugana nicyo cyatumye inkundura ikomeye cyane yamaze no kuba inazinduka mu mujyi wa Uvira aho 23 ishaka gukuramo izi ngabo z'abarundi ndetse n'abasirikare ba Wazalendo, izi nyeshyamba za Wazalendo, aba bose bagakomeza kugenda birukanwa mu bice bivugwa ko 23 isanganywe yari yararekuye. Ubu hakaza kubaho ikimeze nko gutanga ripoti ya nyuma maze abashinzwe imipaka ndetse no kubahiriza ubusugire bw'ibihugu ndetse bakaza kuba bashyiraho imipaka. Leta ya Kivu cyangwa se Kivu Republic ni kimwe mu bihugu bishobora kuba bibaye ikindi gihugu cyo muri Afurika, bikiyongera ku bihugu bisanzwe muri Afurika, ndetse si ubwa mbere si ubwa kabiri ikitwa balkanization cyaba gikozwe bitewe n'impamvu z'umutekano. Sudani ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bitari no muri Afurika bigiye bifite Sudani y'Epfo ya ruguru, Korea y'Epfo ya ruguru ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, ariko hano ho ntabwo ikimwe kizitwa Kongo y'Epfo indi ya ruguru, ahubwo DRC Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izakomeza yitwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze ibice 23 yafashe bya Kivu y'Epfo na Kivu ya ruguru maze byitwe Kivu Republic. Bamwe bati ibi 23 yagiye ibiharanira, ariko kugeza kuri ubu bishobora kuba byamaze kugenda bishyirwaho akadomo. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana imyuka isa naho ari mibi hagati ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bisa nkaho imipango bari bafite yamaze kuba failed, kubera ko bari barapanze ko 23 bazajya bayiharabika bakavuga ko yica abaturage, ari nako bakomeza kubyikorera bo ubwabo, maze amahanga agakomeza gushyira igitutu gikomeye kuri 23 ikarekura n'ibindi bice, dore ko uburyo bwo kurwana bwo busa naho bwari bwabagoye cyane. Kuri ubu rero ibi ntabwo byagezweho kuko kuri kwaje kugaragara, ahubwo bimenyekana neza ko ingabo z'abarundi ari zimwe mu zagiye zigerageza gukora ibintu ariko bikaza kurangira bitagenze uko babipanze bitewe nuko bakoranaga na Wazalendo. Ibyo bintu byagomba gukorwa n'ingabo z'abarundi no kugerageza kurwana na 23 bakayisubiza inyuma, ariko byaje kurangira nabo bisanze mu mujyi wo kwica ndetse no kurasa amabombe mu baturage. Kugeza kuri ubu ngubu benshi banemeza neza ko igihugu cy'u Burundi gishobora kuzabiryozwa isaha n'isaha. Abaturage bo mu Minembwe, Mikenke n'ahandi hatandukanye bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bababaye ndetse bakababazwa cyane n'ibyo ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zibakorera, nubwo nazo zikomeje kugenda zitikirira muri iyi mirwano. Imirwano yo irakomeje biturika umunsi ku munsi, biraturika nako benshi mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bahunga urugamba. Ubu tuvugana bakomeje
hakomeje kugenda humvikana induru ziri kuvuga mu bice bitandukanye, aho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bagaragaza urwego rw'imirwanire ruri hasi, bagatererana ingabo z'abarundi zikomeje gupfira mu bice bitandukanye. Kivu Republic rero benshi baravuga neza ko ari bwo buryo bwiza bwonyine bwari busigaye bwo kugira ngo igisirikare cya leta ya Kongo kibe cyabasha kuba cyabona ibice byacyo, maze na M23 ikabona ibice byayo, maze amahoro akajya yaboneka muri rusange. M23 ko yaje mu isura nshya, barajya he, baraza gusobanura iki ko uyu mutwe w'iki gisirikare wamaze gushyiraho measures zikomeye cyane zo kwerekeza Kinshasa ndetse no gukuramwe ibice bitandukanye birimo umujyi wa Uvira n'utundi duce twagiye twitambikwa n'izi ngabo zikomeje kugenda zikora ibishoboka byose ngo zibohore abaturage bo kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana ibintu ntabwo byoroshye, ibintu bimeze nabi cyane. Reka twinjirane kuri uru rugamba maze nkubwire byinshi cyane utigeze wumva. Ni inkuru igezweho nonaha, inkuru yibibereye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abarundi ibibabayeho bisa naho ari bya bindi imbwa yaboneye kwiriba. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi zari zamaze kunoza umugambi w'igitero gikomeye cyane, bafatanyije na Wazalendo, ingabo za leta ya Kongo, bafatikanyije na bamwe bo mu itsinda ry'igisirikare cyiswe P5 bivugwa ko ari icya Kayumba Nyamwasa. Iki gisirikare kandi bivugwa ko ari cyo bari guhihibika ku bufatanye bwa perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Tshisekedi w'igihugu cya Kongo, bakomeje kugerageza kwimura abaturage batuye Minembwe mwiriya mihana yose kugira ngo baze kugenda bahashinga ibaraks, ibirindiro bikomeye cyane by'igisirikare cya P5. Ariko bisa naho agahenge bari bafite kongeye kumenekamo inshishi, iyi sosi yabo yamenetsemo inshishi. Ubu tuvugana hari hamaze iminsi igera kuri 3 hari agahenge bategura urugamba, ariko imbaraga bazanye zose zibaye imfabusa. M23 yongeye kubagota, irabacucuma, irabakubita. Reka sinakubwira, ibi byose bibereye muri iyi mihanda yerekeza Puezero, aho bivugwa neza ko ambushi ikomeye cyane yatezwe ingabo z'abarundi. Uribaza ngo byagenze bite? Nkuko bisanzwe mu mipangire ndetse n'imitegurire y'urugamba, igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje gukora ibishoboka byose ngo kize kugenda gifatikanya n'izi ngabo z'abarundi. Uko bari bapanze urugamba, bari bashyize imbere abakomando badasanzwe bagenda babafasha guca inzira ndetse no gukura inkomyi ibyabitambika mu nzira byose. Ariko ibi rero ntabwo byaje kubagendera neza, kuko igisirikare cy'intare za Sarambwe cyari cyamaje gukurura amakuru ko aba basirikare bari buze kunyura muri uyu muhanda wa Puezero, niba ugeramo bakadeviya bakaza kugerageza kunyura mu gice bivugwa neza ko ari igice cyerekeza mu ishyamba rya Mikenke, akaba ariho baza gufatira amawayiza ya nyuma bitewe n'uko babonye umwanzi, bagahita bazamuka berekeza ku munara wa Minembwe, ndetse aho bivugwa neza ko ariho bari guhita bamenera bamurekura amakompora aremereye cyane. Muri uyu muhanda bagerageza kwinjira muri iri shyamba, M23 yamaze kubatega mbushi, ariko yaje kubareka bamara kwinjira mu ishyamba neza, aho bivugwa neza ko bari bamaze no gutanga komande ku bari inyuma ko bamaze kwinjira, bagomba kwinjira ndetse bakigira imbere nk'uko byari byamaze kugenda bitangazwa. Nyamara ntabwo bibagendekeye neza. Niki kinyuze muri aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubwo ibi bije gusangwa abarundi n'ingabo za leta ya Kongo baguye muri ambushi? Igisirikare cya M23 cyabaretse bakimara kugera mu bimeze nkaho ari amatwari ya M23 na twirwaneho. Ni ukuvuga ko bari baramaze kurenga umurongo utukura. M23 itangira kubarasi baturutse imbere ndetse baturutse mu mbavu. Abaturukaga inyuma ntabwo bose bagombaga kubona uko basubira inyuma, byahise bimera nkaho bicitsemo kabiri, maze abari hagati basigara ari ingabo z'abarundi. Nuko M23 irabacucuma amasasu menshi cyane sheringa abo kugerageza kurasa, ahubwo nabo ubwabo bakarasana kuko byasaga naho bigoye kwinyagamburira muri aka gace bari bamaze gushyirwamo. Inkuru itaha ku bari inyuma, bari barizwiho kuza gutanga ramforo mu gihe byaba bikomeye, nyamara mu kugerageza kuza gutabara uko bageragezaga kurasa barasaga ahubwo bakarasa muri bagenzi babo kuko bari bamaze gushyirwa hagati. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutakaza abasirikare benshi muri ibi bice, kugeza ubu
nubwo benshi bemeza neza ko ubu tuvugana amarira ari yose, ahangaha habaye nko mu kuzimu neza neza. Igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyakiriye ubutumwa butari bwiza bushobora kuza gutuma aba barundi bashobora kuza kwikura muri iyi mirwano mu buryo butunguranye cyane. Benshi bakavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo ntacyo cyaba gisigaranye. Ubu tuvugana ibice bitandukanye biri kuberamo imirwano bisa naho bidasanzwe, kuko abasirikare benshi cyane bakomeje kugenda bagaragaza urwego rw'imirwanire rudasanzwe. Ubu tuvugana hamaze kumvikana ibisa naho ari ibiri guturika biremereye cyane, kuko benshi bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugaragaza urwego ruri hasi, mu gihe abarundi bo bamaze kwisanga bamaze kugwa mu mitego isa naho ari imitego yari yabatezwe. Igisirikare cya leta ya Kongo kuri ubu gisa naho mu gihe cyaba kidafite izi ngabo z'abarundi bishobora kukigora cyane, kandi byamaze kugaragara. Perezida w'igihugu cy'u Burundi arasobanurira iki abagaba b'ingabo ndetse n'abandi bo mu nzego za gisirikare na minisiteri y'ingabo yamusabye gukora abasirikare ku butaka bwa Kongo, ahubwo akavunira ibiti mu matwi agakomeza kugenda abongera ibikomeje kugenda bimugiraho ingaruka. Biravugwa neza ko inama y'igitaraganya yamaze gutegurwa neza mwa biriya bice bivugwa neza ko ari ibya Gitega, aho minisiteri y'ingabo, abayoboye iyi minisiteri ndetse n'izindi nzego za gisirikare bamaze kubwira perezida w'igihugu cy'u Burundi ko agomba kwitabira, ndetse bakaza kugira ikibazo bakemura, kitakemuka bikaza kugenda uko byakagenze, kuko bisa naho bimaze kurengera. Ingabo z'u Burundi zimaze gushirira muri Kongo, mu gihe u Burundi nabwo butorohewe na Red Tabara ikomeje kugenda ikomanga ishaka kugaba ibitero bitandukanye biturutse mu ishyamba rya Kibira. Mu 23 cyamaze kugaragaza ubuhangange budasanzwe, ariko kandi cyari kumwe n'ingabo za twirwaneho MLDP zabashije gukoresha ya mbunda nini cyane yo mu bwoko bwa 12 ndetse n'izindi mbunda bivugwa neza ko zirasa amakompura, arizo zabashije guhanura izi ndege z'intambara z'igisirikare cya leta ya Kongo. Izi ndege kandi zakoreshwaga ku bufatanye n'abarundi ndetse n'izindi ngabo basanzwe bakorana, ariko neza hano muri territoire ya Fizi bihabereye bisa naho ari ibirori. Igisirikare cya leta ya Kongo cyabashije kugerageza kwihagararaho, nuko baza gukoresha izi ndege kuko bumvaga neza ko arizo zishobora kuza kubafasha mu kurekura amasasu y'urufaya ku ngabo za twirwaneho ndetse na 23, ariko ntabwo byabagendekeye neza, kuko indege ebyiri zose zahanuriwe mu minota yegeranye, aho benshi bavuga neza ko iyi ari target ikomeye cyane y'aba basore ba twirwaneho ndetse na 23, ndetse n'igihe bahanuriye izi ndege ari uburyo batayiminzemo zitaratangira gukora amabara n'amarorerwa ku ngabo zabo. Bivugwa neza ko izi ndege ubundi zari zizamuwe mu kirere kugira ngo zirekure amasasu menshi cyane zise naho zisibanganya uburyo ubwo ari bwo bwose izi ngabo za 23 ndetse na twirwaneho zikaza guhita ziba amateka mwakariya gace, ariko ntabwo ariko byagenze, ahubwo izi ndege zikimara kuzamuka mu kirere ya mbere, ikimara kurekura ikompora rya mbere ryabisikanye n'ikompora ryajyaga kumanura n'indi bigenda gutyo. Ubu rero tuvugana bisa naho hari igihombo n'amarira akomeye cyane ku ngabo za leta ya Kongo, aho benshi cyane bakomeje kuvuga neza ko iki gisirikare cya Kongo gikomeje kugenda gihurira n'uruva gusenya muri iyi mirwano. Ubu tuvuga n'izi kajugujugu z'intambara zahanuwe ndetse zihonda hasi, abazirimo barapfa bisa nkaho byari bidasanzwe. Ubu ni imiborogo inkuru igitaha Kinshasa ndetse na Buja hariya na Gitega bisa nkaho habaye ikintu kidasanzwe. Biraza kugenda bite ko ibijyanye n'ikirere ndetse n'izi ntwaro igisirikare cya leta ya Kongo cyifashishaga hafi ya zose zamaze kugenda zisanga zamaze kugwa mu bice benshi bavuga neza ko ari ibice 23 yari yaramaze gutegura ko igomba kubakoreramo ibi bitendo. Izi ndege bivugwa ko arizo zari zisigaye zishobora kwifashishwa, mu gihe benshi cyane kuri ubu bari kuvuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gishobora kuza gukomeza guhura n'uruva gusenya mu buryo benshi cyane batatekerezaga kugeza kuri aka kanya.
ibintu rero ntago byoroshye, bikomeje kuba bibi cyane. Ubu tuvugana haravugwa amasasu menshi cyane. Intare za Sarambwe M23 bari gukomeza aba basore kugerageza kwinjira muri uyu mujyi ibishoboka byose. Ni umujyi wa Uvira akomeje kuba isibaniro. Mu marembo y'umujyi wa Uvira harumvikana ibiturika byinshi cyane ndetse bisa naho ari ibiremereye. Kuri ubu ngubu Wazalendo zamaze kurekura nk'uko byamaze kugaragara. Wazalendo zari ku mabariyeri, amakuru aremeza neza ko zamaze kurekura ibi bice hafi ya byose ndetse zamaze no kwirukanka amasigamana. Intare za Sarambwe zamaze gukomanga. Ubu Abarundi ngo baracyahanyanyaza ngo barebe ko bahagarika ndetse bagasubiza inyuma imbaraga zidasanzwe M23 iri gukoresha, ariko bisa naho byakomeje kugenda bibagora mu buryo bukomeye cyane. Ibintu ntago byoroshye kugeza kuri ubu ngubu, bisa naho urugamba rwageze hahandi umwana arira nyina ntiyumve. Ubu tuvugana hakomeje kugenda hagaragara kunyuranyuranamo kw'abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya M23 hariya mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho benshi cyane bemeza neza ko intare zatangiye guca amarenga yo gusubira muri uyu mujyi mu buryo busa naho buri ofisiyeri, mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyatangiye kuzinga utwabo maze basubira inyuma inshuro irenze imwe. Kuri ubu Tshisekedi arasa n'urira yo kwadika kuko n'ingabo ze zamaze gucika intege nyuma y'uko abacancuro b'abazungu bivugwa neza ko ari abo mu itsinda rikomeye cyane rya Blackwater ni itsinda rikomeye ry'abacancuro ribarizwa ku butaka bwa Kongo, rikuruwe n'umucancuro mukuru w'umunyamerika Eric Prince nk'uko bigenda bigaragara. Uyu yakoranye igihe kinini cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo mu gufata ibice bimwe na bimwe ariko ntibibakundire. Kuri ubu rero murabyibuka uko urugamba rwagenze rwo gufata umujyi wa Goma. Aba bacancuro bari bahari ndetse bari benshi cyane, ariko kuri ubu ibyongeye kubabaho bisa naho ari bidasanzwe. Aba bacancuro bo mu itsinda rya Blackwater y'abanyamerika ni itsinda ry'abacancuro ryigenga nyine. Iri ngiri iyo urikeneye urishyura ndetse bakakoherereza abasirikare bo kuza kugufasha mu rugamba, ariko bisa naho kurwana ku rugamba mu bice by'imisozi nk'ibi ndetse n'ibyaro byabagoye, ari nayo mpamvu kuri ubu bongeye kwisanga mu maboko ya M23. Ibyo benshi bavuga neza ko noneho nta mbabazi zikwiye kuzamo ahangaha. Ni inkuru zivuga neza ko M23 yamaze gucakira bamwe muri aba bacancuro bo muri iri tsinda, ndetse umubare nturamenyekana, gusa amakuru aravuga neza ko bari hejuru ya 6 bitewe n'uko bakimara gufatwa bahise bazirikwa ndetse birukankirizwa mu bice bivugwa neza ko byizewe aho M23 yari izi ko nta gitero gishobora kuhayisanga nyuma y'uko yari imaze gufata aba basirikare nyine b'abacancuro. Amakuru agaragaza neza ko aba bacancuro uko bafashwe ari muri operasiyo ikomeye cyane ndetse bari bamaze gutegurwa kugira ngo baze kugwa muri uyu mutego. Nyamara ibi byabaye mu gihe ingabo za leta ya Kongo nazo zitamenye ibyabaye, dore ko aba bacancuro bari bazanywe kugira ngo bongere gutegura ibitero bikomeye cyane byo kwerekeza Minembwe ndetse na Mikenke, ibice birimo ingabo za Twirwaneho M23 ndetse n'abaturage batuye mwabira bice bya Minembwe. Ubu agahenge k'imirwano mu bijyanye n'izi drone ndetse n'ikirere, aho indege z'intambara ziba zimisha ibisasu mu baturage, kari kamaze iminsi. Bivugwa neza ko abacancuro ari cyo bari baje gukemura ndetse no kongera kukorodona kugira ngo baze kubona uko baza kugurutsa aya madrones. Nyamara bisa naho bitabakundiye kuko abenshi bamaje gucakirwa, abandi bivugwa neza ko nyuma yo kurasana bahise baburirwa irengero. Inkuru zigasobanura neza ko M23 yongeye gukora icyo benshi bamaze kwita operasiyo yo kuza kwica abazungu nk'uko byamaze kugaragazwa. M23 kuba yamaze kwibikaho bimwe mu bikoresho ndetse ikaba yamaze kuba yakura mu nzira aba bazungu bivugwa neza ko bari baje kuba bakora ibindi bitero. Ngira ngo murabyibuka aba bacancuro nibo bakoresha ibijyanye na drones, nibo bakoresha ibijyanye n'ikirere byose ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nayo mpamvu iyo bamaze gufatwa bisa nkaho haboneka agahenge ku baturage batuye Minembwe, kuko ibi bitero byose bya drone akenshi usanga ariho byerekeza, ibindi bikajya ku birindiro by'izi ngabo za M23 ndetse na Twirwaneho. Ubu rero amakuru atugeraho aravuga neza ko hatafashwa abacancuro babarizwa mu itsinda rikomeye cyane iri ngiri rya Blackwater gusa, ahubwo hari n'abacancuro bo mu itsinda rya Wagner Group. Iyi Wagner Group murayizi cyane, yagiye irwana no ku butaka bwa Ukraine. Ni itsinda rikomeye
cyane ry'Abarusiya. Umurusiya mukuru nyiraryo Prigozhin yitabye Imana mu bihe byatambutse ubwo yahanurwaga mu ndege. Bivugwa neza ko yagambaniwe na Putin bitewe n'uko iki gisirikare cye cyari kimaze kujya kigerageza gushyira igitutu gikomeye cyane ku ngabo za leta. Iri ni itsinda rikomeye cyane rero, iri ngiri rya Wagner Group, bisa nkaho naryo hari abasirikare baryo bafatiwe kuri uru rugamba. Biravugwa neza ko Tshisekedi yagerageze gushaka abacancuro basa naho baturuka mu matsinda akomeye cyane kugira ngo abashe kuza guhangana, ndetse abashe guhangana mu buryo bwo gutrackinga devices cyangwa se ibikoresho bya 23 kugira ngo habe hakicwa bamwe mu bayobora urugamba. Nyamara bisa naho bitari kumukundira. Ibi yarabigerageje ubwo yazanaga abacancuro baturutse mu gihugu cya Rumaniya, nyamara ntibatanga umusaruro, kongera akayabo k'amadolari ndetse n'ibyo atanga kuri aba bacancuro baturutse Blackwater, abangaba bo mu Amerika ndetse n'aba Wagner Group baturutse mu gihugu cy'Uburusiya, bisa naho bimukozeho cyane. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kirasa n'ikirira mu myotsi. 23 yamaze kubatwara kare, gusa benshi barifuza ko 23 yakongera gukora ikiganiro kimeze nka press conference cyangwa se ikiganiro na media itangazamakuru rikaza kongera guha inkwenene urw'amenyo aba bacancuro. Bivugwa neza ko bongeye gufatwa aba bazungu bakomeje guhurira n'uruva gusenya kuri ubutaka bwa Kongo. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragara ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe muri iyi mirwano asa naho adahagaze neza bitewe n'uko ingabo ze ziri guhura n'uruva gusenya. Kugeza kuri ubu ngubu hamaze kugaragara ibisa naho hari ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kiri kwisanga cyamaze kugwa muri manka, ku buryo bamwe bavuga neza ko ingabo z'Abarundi zari zitezweho umusaruro kugeza kuri ubu nazo zisa naho ntacyo ziri gutanga kigaragara, ndetse ibi bikaza kugenda bigaragazwa nuko ibice byose bari baragerageje kwibikaho, ndetse nyuma y'uko 23 yari yararekuye ibice, ubu tuvugana ibyinshi bamaze kongera kubikurwamo mu gihe gito cyane. Benshi bakemeza neza ko izi ngabo za 23 ziri mu ngamba ndetse zikomeje kugenda zikubita zisyonyura zitababariye. Ubu tuvugana ibisa naho ari biturika biracyumvikana mu bice bitandukanye, aho ingabo za leta ya Kongo n'ingabo z'Abarundi ziri zisa naho zidatekanye. Umutekano ukomeje kugenda ugarurwa mu bice bibarizwamo abaturage ba Minembwe. Aha Masisi ahitwa Rutangara mu kigo gikomeye cyane cya gisirikare, ni ishuri rya gisirikare ry'igisirikare cya FDLR ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ahangaha rero niho 23 yabashije gukora ibitendo bikomeye cyane muri operasiyo yaje kubasanga muri iki kigo cya Rutangara. Ibice bitandukanye 23 yari yamaze gusa naho ibigota imihanda yerekeza muri iki kigo. Ni ikigo kinini cyane kirimo ahatangirwaga imyitozo ndetse n'amahugurwa ya gisirikare ku basirikare ba FARDC ndetse na FDLR. Kugeza ubu ngubu bitewe n'abasirikare benshi umubare wamaze kuhatikirira, igisirikare cya FDLR cyamaze kwidekarara kivuga neza ko 23 yabateye ndetse bikabagirira nabi ku buryo budasanzwe. Iki kigo cya Rutangara bivugwa neza ko ari kimwe mu cyagendaga giproducinga abasirikare benshi cyane, ndetse abasirikare bakoreraga muri iki kigo abenshi kugeza kuri ubu ngubu basa naho bamaze kugirwaho ingaruka n'iki gitero. Ni igitero kibasiye ibice by'ingenzi ahabikwa intwaro hamaze gukongoka, ndetse bivugwa neza ko 23 yafashemo zimwe mu ntwaro yari ishoboye ibasha kuzikura muri ibi bice irazitwara. Amakuru kandi akerekana neza ko igisirikare cya 23 cyabashije gukora ikimeze nko kuzenguruka iki kigo kugira ngo babashe kugabanya umubare w'abasirikare bari muri iki kigo ndetse n'abahakorera imyitozo. Ubwo kuwugabanya birumvikana neza ko hagombaga kugira benshi baza gupfira muri iyi operasiyo. Ni nako byagenze rero. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bamwe na bamwe, amakuru agaragaza neza ko uko baguye muri iki kigo cya gisirikare bisa naho ari bimwe mu byateye ubwoba, ndetse benshi bagakomeza kugenda bibaza uko uyu mugambi wateguwe.
ubu tuvugana FDLR iraboroga itabaza igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nacyo nuko kiraboroga gitabaza. Benshi mu bakurikiranira hafi by'imirwano baravuga neza ko abasirikare b'igisirikare cya 23 bagaragaye muri ibi bice ndetse bari ku muvuduko udasanzwe ubwo batangiraga kurekura amakompura muri iki kigo cya gisirikare. Nuko izi ngabo za FDLR ndetse na FARDC bakagerageza kwirwana, ariko biza kurangira bibaye iby'ubusa kuko abageragezaga gusohoka muri iki kigo ngo birukanke bahuraga n'uruva gusenya kurusha abakiri mu kigo, kuko iki kigo cyari cyamaze kuzengurukwa. Ahangaha Masisi bisa naho 23 yafite imbaraga kurusha ahandi hantu hose, kuko byamaze kugaragara neza ko uretse iki kigo cya Rutangara n'ibindi bice bitandukanye by'indiri z'ingabo za leta ya Kongo bikomeje kugenda byibasirwa ku buryo bukomeye cyane. Ubu FDLR irimo irarira mu myotsi, irimo irasura amatangazo asa naho ari amatangazo ababaje, ariko asa naho ari guteguza ngo icyo baza gukora nabo cyo kwihorera. Nyamara bamaze gutatana, benshi baravuga neza ko ibi ari ukwikina. Ibintu ntabwo byoroshye nanone hano za Minembwe ndetse n'imihanda yerekeza Pwezero. Abarundi bakomeje kwatikirira ndetse barahagwa ari benshi cyane. Imirambo y'abarundi ni myinshi nkuko biri kugenda bitangazwa. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugwa kuri uru rugamba, ariko iyo tugeze ku barundi ho bikomeje kuba urundi rwego, kugeza ubwo bamwe bari kwemeza neza ko ingabo z'u Burundi ziri kugwa kuri uru rugamba bisa naho ari ingabo ziri kugambanirwa, kuko bamwe baravuga ko igisoda cy'u Burundi kiri kwisanga cyaguye mu mitego. Benshi bavuga neza ko shobora kubiri guturuka ku kijyanye na communication ndetse n'amakuru y'abarundi yakomeje kugenda yindirirwa, ku buryo benshi bavuga neza ko Uburundi bukomeje kugenda butungurwa ku buryo bukomeye cyane. Abarundi birashoboka ko amakuru yabo ari kujya hanze ku buryo bworoshye ndetse aturutse ku bamwe bakuru mu basoda b'u Burundi, by'umwihariko abakamandazi bayoboye urugamba ku butaka bwa Kongo, bitewe nuko icyo Burundi buri gupanga cyose bari kwisanga cyamaze kujya hanze. Ibintu rero bikaza kurangira bibaye bibi cyane ndetse bikagaragaza urwego ruri hasi rw'izi ngabo z'u Burundi. Bakomeje kugerageza kuhinjirira ndetse kugira ngo bahite bikubita Minembwe mu isantere. Amaze iminsi havugwa amakuru ariko atarayanyaye ko Minembwe yabaye tombe ngo yigaruriwe n'igisirikare cya leta ya Kongo, nyamara ni propaganda. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi Minembwe bayireba nk'abareba ikintu kidashoboka kugikandagiramo, kuko ubu tuvugana n'utundi duce dutandukanye dukikije Minembwe turakontororwa n'ingabo za twirwaneho. Ibintu bisa naho ari ibintu bikomeje guhereza umutekano iki gicu. Ubu tuvugana rero amakuru aravuga neza ko ibice byerekeza Minembwe byose imirwano yo itigeze ihagarara na gato. Ndakubwira uko bihagaze, ariko kandi ndanakujyana za Warikare aho 23 yongeye gucakira abo twita aba FDLR. Aba Warikare ibintu birakomeye cyane. FDLR na Wazalendo bongeye kwihuza, ariko birangira bibaye ubusa. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. Reka twindirane kuri inkuru ikomeye cyane ivugwa ku bijyanye n'imirambo y'ingabo z'abarundi, aho n'abazima baje gutabwa muri ibi byobo nyuma y'uko imirwano yari irangiye, maze abarundi bagasiga imirambo ya bagenzi babo ku kibuga cy'imirwano, maze bikaza kurangira bitabagendekeye neza na gatoya. Nibyo koko ahitwa Gashovu ndetse na Kabingo ndetse n'ahitwa Bwangibwa, ubu tuvugana ahangaha hose hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye cyane. Haduyu wa 23 ubwo no kuba ko ari ingabo z'abarundi yakomeje kugorwa cyane nyuma y'uko aka gace yari yagerageje kukigarurira, nyamara no kukavamo agerageza kuresista, nyamara yirengagiza neza ko ari mararushwa imbaraga ku buryo budasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo baje kwisanga basubiye inyuma, nuko abarundi basigara bakukuza bonyine. Ibyanabaviriyemo kuba batsindwa urugamba muri iki gice, dore abarundi bakubitiwe mu bice bitandukanye, ariko bigeze ahitwa Gashovu ndetse Kabingo ho bibabera bibi cyane. Imirambo yari myinshi cyane. 23 yaje kugorwa nuko igisirikare cy'u Burundi kitabashije gukura amayiti zabo mu nzira, maze 23 mu kwirinda ko abaturage bakomeza kugenda bakwepana n'iyi mirambo, ndetse imirambo yari yandagaye ahangaha mu muhanda